Ti napalabas, awan na aramidan ni Diego, idi ikaddang ni Carla ti panagsinada. Nagawid ni Carla iti lugar da, ket nagbarbartekmet ni Diego. Kinasarita ni Meli ti asawa na ket pinagpudno na. Inaklon ni Diego anaaddaan da iti relasyon kan Carla. Gapo iti pan nakapasakit tirit na ni Meli, inkadeng nga rod da ito iti umadayo. Kabayatan na, agi na umetten ni Carla, ket kasta unay ti sangit na. Kinunamat ni Tata Teban nga ama na, at tulungan na ti anak na, amang padakkel to iti anak na. Saan met asinardayan ni Jerlon at tinultulungan ni Carla. Ket ita papagayam, adtuyen tituloy ti makalawas apakasaritaan anapaulwan. Basol nga aya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Nabayagin na kaya't nakalaan ni Auntie Arlene e London. Ala, adakin ka dayta, anak ko. Agpaman ilakin ton bigat, taasikaswak dagiti kasapulak a papeles. Asikaswak ti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnamaem a makapabangarken ka. Ken tapno malipatam ti naramid ni Diego. Sanda ka alapdan. Akyamanak na mawatandak, nanang. Napatag ka kada kami, anak ko. Saan mi akayata madadal ti biyag mo? Gapulang iti naramid da dya at tao kan ka. Nalaos ti pungtot ni tatak mo. Angam ko na, ngagparbeng laeng. Tasaan amaala day ta, iti panagdarasudos. Didak pakatanagan, nanang. Daytoin ti kayong baga na maaramid. Makisina akon ka ni Diego. Masapol naman kasaritak ti kabit ni Diego sa kubay nga madayoak. Adakadakwatan na ituloy dati relasyon da. Awan pakibiyang magpay. Basta nakaitadeng akon. Makisina akon ni Diego. Agbiyak ang akon lalaki ti biyak ko. Apay akas to tilak amak iti panagayat ko iti napudno. Pulo sadyak ni namnama. Basol ko ka di. No jak may paayan iti anak. Ngaysot nang gapwan na nagsapol iti sabali. Basol ko ka di. Sana kung agbayag, Tata Teban. Carla. Ay nabarok, saan ka pa nga agawid? Ito'y kan amang rabi Ninayunak tayo lutaw. O, Angelon, tatlo nga nakatuwami amangan kan tatang. Ay, Tata. Kababain man. Ay sus, ang nakalakit din aya. Nakamikit di at irumbang nga agbain. Gapota na imbag ka kada kami, nang runaken Carla. Ay, inlaem kan iso amangan kadituyen. No siya, awan parikot, Tata. Tapakaragsakak dagito yung aramida kadagiti agina. Ay, nagimbag kalakit din aya baraw. Uwan mo, Angelon, dito'y kan amangan. Sige man laangan. Narigat mo't no pagkadkadan ti Gracia. Awan, agtuling ka kano. Sige, tatang, tulungan kayo namang isagana iti lamisaan. Ay saanin, sakon, agsarsarita kayo pala ang kinjerlawn, Carla.
napanan ni Jerlon ay nagsaya at launay ken ka, Carla. Uwan nga rod tatang. Malagip ko dagiti kinagubsang ko idiken kwa na. No kasi balakadan ken babalawon nak iti relasyon mi ken Diego. Ket uray kas ti naramid mo ken kuana, saan ang nagbalbaliw ti pannakilangan na ken ka? Uwan nga rod. Ang sana bali tatang. Nakapagkidawak mo tin ken kwa na iti dispensar. Kasta ti rumbang. Ket amom kadaya. Kasla adda kay papanandag iti kinaimbag na ken ka. Anya ti kayat yu asawan tatang. Saan nga ta analablabas? Gamay sa agayam tirik nanaken ka. Anya? Sus, siyak? Wen! Ayat anak ni Jarlon? Wen! Nagbalin akabit kan atapayan anak ko? Anak. Sa anak amay kariken ko na tatang. Gamkasanon ngay nupod no ti atap ko. Aniya? Girl, I need you. I need your Agmay may saa akong dito'y balay. Saan ko amaliklikan amalagip? Tinagbanagan ti relasyon mi ken Diego. May palagiplat ta ti relasyon mi ken Diego. Tinagbanagan ti amin. Katamok. Nagpatinggat ti amin. Sinukat hakon ti contact number ko. Kat di na kun maawagan pa. Kat sapay la ko ma. Tasaanan ngagpakpakita pa'y kanya. Di na ko man ribukan pa. Kat di mo't nasao kanyak ni tatang may papan ken Jerlon. Adayo ama pasamak. Ta sa anak amay kariken ko na. At nagsar ng alugan di tabato. Sino nga tadayta? Ni ka di Diego? Sino ti... ha? Si ka din ni Carla. Uwan, siyak nga rod. Katsyak. Amamonak ka di. Kasla, nakikita ka idin nga diyak malagip no sa dino kan kaano. Ang mga nakitkitam ti picture ko iti wallet ti asawak. Kaya't mo asawan? Sikat i... Siyak ti asawa ni Diego. Ha? Wen. Siyak laeng mati asawa ni Diego akabit mo. Imayak. Saan atap no umay mang raot. Ano, mangkabil kan ka. Anyang karot ti gagaram. O may naksidiret. Sige. Aramidam lang ti kayat mo. Ibaga, tanyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaga na ak. Nga uray, kabilan na pa'y. Tapod nung mata nagbaso lang. Ibagakan ka. Saan lang asyak ti sidra? Tadamot basol ti asawa. Ampang kakiti Amo nga dan asawa na ngam tinutupang pailaan. Kas na unak. Kabilan nak na dahi ti makapalagan iti rignam. Gapu iti inaramid ko, wino, panang tutup ko iti asawa. Sige.
Kabilin nak no dayta ti kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas nakunak. Aramidem no dayta ti makapalagan iti kaunggam. Ah, kasta. Pilitan na. Sige, kabilin nak. Day tatirumbang kan ka. Diyak kaya't nga rami din ti kasto nga pinilit nak. Ninday tatirumbang kan ka. Naadda ko madito iti asawak. Dwa kayo kuma-agreed pan kayo amapan indi impyerno. Anya ti Oh, agpadara kan sa. Basol ko? Sige, tapnawan mo ko na. Ipan ka, hospital. Ampang. Kahit ko alam mo sa niti arak tilatingin ko. Anya na ito'y apanusa. Dayti ka diti dosak, iti naaramid ko abasol. Di ba po ka ko na kitito ababa iti biyak ko. Damil kan Carla. Sakit unay tirik na ka. Maladingit na. Gapit na pasama ka. Saan ko anamnamahan? Akastoy ti pagpanakan ti amin. Ay, agyaman nak ta iniyig mo dito yung ospital ti anak ko. Si kagayam ti asawa ni Diego. Diyak kaya't ti makabasol. Nga uray bunga ti basol. Day taasikog ti anak yo. Awan basol ti ubing. Tabasol ti anak yo. Kan ti asawak. Saan ako nagbayag? Ladingitit mo nakabil ko ti anak yo. Amok a kagurguram ti anak ko. Gapo iti relasyon da iti asawam. Ibagakken ka. Diyak kanunungan ti relasyon da. Iso nga inaramid ko amin. Tapno agsinada. Mabalin ka di. Santoy na pagsaritaan da ita. Naapay nga inaramid ko ti kastoy. Gapo ta adda pay lang nabatbati a panagbuteng ko iti Diyos. Amok pay lang ti husto. Nga uray adda akon iti impyerno. Agyaman akno kasta. Sige, panawan kayo. Ay, anyakit din ti kastoy a mapaspasamak iti anak ko. Pagsasawak la kuma. Gumanyan. Amok asibabasol ti anak ko kankwana. Nadagsen abasol. Saan laeng nga itilintag ti tao. Gamkit di. Uray itilintag ti Diyos. Naimbaglaengan ta nakapanunot mo't laeng ti anak ko. Saan pa'y anagabay ti amin. Tapno baliwan na ti mangrugi. Nangruna ita. Taaddan bunga ti maiparit a relasyon da iti dayjay a Diego. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nak ta nakariing kan anak ko. Ti anak ko, tatang. Awan rumbeng a pagdanagam. Saan a narigreg ti anak mo? Agyaman
Jak laki ti kabalan nga awatan ti amin. Numapukaw pa ti anak ko, tatang. May turak amin na sakit na sumangbay kanya. Kapo iti pa na kailawan. Kan panagpasol ko. Saan lakit di ang mapukaw ti sikog ko. Carla, Uwan, tatang. Isulang ti mang patpatib kar kanya. Tapno may turak ti panap kapukaw ti lalaki nga inayat ko. Nga oray, managpasol nga ayat. naimbag ta di nakabinaybay anti asawa ni Diego. Nga oray si babasol ka kenkwana. Tatang, Iso apang nga asim, anak ko. Ilaylayon mon ti agbalbaliw. Saan mon asublian ni Diego nga uray anya at mapaspasamak. uwan, tatang. Saan kayong agdanak? Ipamaysak lang, hindi matang. Kan panahon ko ilipas ngay kong anak ko. Amok, uray kastoy tinagbanagam. Makasarak kanto iti mangipatagken ka agraman anak mo. Tay ayat akabukbukodam. Adi kahit makibingbingay kalaeng. Awan turungan na anasaya at ti kastoy a relasyon nyo anak ko. Uwan, tatang. Italaang anaamils ko ti amin. Nagtakal, tinagbasula. Kumusta ni Carla tata Teban? Imayak adagos idi maamuak nga adda kay diti ospital. Nasaya at matain, awanan parikot kadakwada iti sikog na. Nasaya at ngarot no kasta tata. Ang na'y nakaturog Mike. Saan mo makasarita? Sige lang tata. Tapno daras nga agsubli ti pigsana. Wen, tapno makarwaren dito'y ospital. Wan tata. Kat di kayo madanagan. Ore siyak pa lang timang bantay ken ko na. Sana bale, tawan serrek iti pagadalan inton bigat. Ay agyaman akbarok. Nagimbag kalaunay kadagiti agina. Anyay tang daytoy, amar-arami kanya ka. Wino mapaspasama ka. Yak may ladawan ti ili ko, kani Meli. Kastam kini Carla. Kasla nagpanawan ti palay. Nakol ulima ka. Yak makontak ni Carla. Nagsukat lakid din iti number na. Yak makapan si Pareta. Ta sigurado nga bugen nakakasla aso ti amana. Uy, dayti ka diti dosak. Kapayakas ti tinagpanakan ti biyak ko. Anya di aramidak. Slawan sir-sirbi ti biyak kanya. Kasano ang maiwaksik na ito Anya ka din na ito yung inararamid ko iti biyak ko. Yak pulos namnamahan. Ama pukaw ko idang agpadpada. Ada nagsarting alokan di tapatok.
Sino nga tatidimtang? Mili. Nakurang pa dayta. Kati akayat ko diri-dirin tarubam. Kayat ko ngay papas tinalaos asakit tinakam ko kan ka. Amok ka na lang sigurang kanya ka. Amok no kasanok sakit tinakam mo. Sige, ipapas mo tinuksa mo. Saan ka alaptan? At sapay lang kumata mapakawanak patlangan. Sapay lang kumata subyan nak. Tadyak ka balan ama po ka kay ibig ko. Di ko lang nga tasubyan ka pa'y kat na si kugamon ti kabit mo. Anya? Ni Carla? Wan! Masikuwen ti bunga ti kinaman ang lilipat mo. Di ka agin kikigpat. Imposible di mo amo. Awanan kunta ko king kuana. Pinutod na namin pinsan ti relasyon. Awan bibiyang ko iti data. Anyat bibiyang ko na anyat pagpanagan ti relasyon nyo. Sige! Itultuloy yo takaasim at ti bunga ti kinaman ang lilipot mo. Tauraan niya mo ti raramidam. Saan ka nasubyan? Saan ka akayat? Saan nakagtatakon iti mang lilipot? Mili. Katamok. Agal lalangit itan ti ragsak mo. Taadan anak mo. Taday talat na patagkad ka. Ngay so tinanggap wam anang lipot kanyak. Kaputa saan ka maipayan iti anak. Mili. Ada ko mamit pamuspusan? Mangampunta. Sa bagay. No saan na nagtaod kanyak? Saan na nagtaod kan ka? Anya ko masilbi na? Saan mo nga anak? Kat amok, bukod mo nga anak ti sapsapulang. Maguray ka. Di ko na mga mapakawan ka. Saan? Di ka tumapakawan iti uray ka ano man. Maging kat si bibiyakak. Umadayuak. Kat tiyak kaya't ama kita ka pa eh. Mili. Babit lang. Di nakpanawan. Agyaman hak. Tanakarwar ka matlangan iti ospital. Kumusta kan? Nasayat mo ten, Jerlon. Agyaman iti panang sarasarong kan panang banbantay mo kanyak idin na ospitalak. Wen, awan na nyaman na day jay. Pakaragsakag launay. Nagimbag kalaunay, Jerlon. Kaputa na patag kaunay agayom Carla. Agyaman na. Nasayat mo, tanakarwar kan. Tanarigat ti agyan ni hospital. Nagdudu mga angot ti malangab mo ijay. Sana kasta dito eh. Presko ti angin na. Uwan nga ron. Iso kinaikayat kong ti rumwar. Kan agyaman ak unay iti Diyos. Tasaan anaregreg ti sikog ko. Wan nga rod. Tauray bunga na ito iti makuna ama nagbasol a relasyon wenno ayan. Saan ko akayat ama pukaw. Kan karbangan na ama si Ryan Dilawag. Kan gaputay ayatom ti amana. May sadaytan. Kang nunaan ti amin. Awan basol na itinagbalin a relasyon mi ken Diego. Relasyon adi may parbang. Agyaman ak iti Diyos. Tamay kanak pa iti gundaway ngagbalbaliw. Amang talikod iti saan anasaya at akalman. No pa'y agbalin da ito'y apasit ti agdamakan masakbayan, Jerlon. Nasaya at launay dayta. Katamok. Makasarak kan tumot lang iti sa baling agayat kan ka. Agraman iti anak mo.
Saan ko anam naman dayta? Taasin o kumamot ti mayat iti sobsobra. No addaman, patyak asyak laang ti kayat na. Ngam di na pulos maaklon ti anak ko iti sabali alalaki. Saan mo ako naan dayta, Carla? Tano na pod no king kadayta alalaki. Patyak nga ayatan, wano, ipatag namat ti anak mo. No pa'y, di na pudpud no nga anak. Mabitlaeng! Ha? Si Kamanain? Talaga ka di mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo't ng abain mo. Nauli mo kan tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di. Di kan umay. Saan kan nga agpakpakita iti anak ko? Inaramid ko matata. Dayta lang. Tadyak mabalin ayaling-aling ti panagsikog na. Anya. Amom amasikog ti anak ko. Ha? Si Kamanan? Tatatiban. Talaga ka di mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo tinabain mo. Nauli mo kan tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di kan umay. Saan kan ngagpakpakita iti anak ko? Inaramid ko matday tata. Dayta lang tadyak mabalin ayaling-aling ti panagsikog na. Anya. Amom amasikog ti anak ko. Wan tatatiban. Nakaamwam. Ni Meli ang asawa ka. Agpakpakasyak. Palubusan na makisarita ka ni Carla. Ore pagbiit lang. Kung nagmata pumanaw kan, saan ka kadi amakaw awat iti sao? Talaga ang nagposkol ti rupam. Saan ta ka akasapulan? Kabaalan mi abiyagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Tata. Carla! Rumar ka kumatang sarita ka! Ti ulom! Agyamanak. Dainik ka nakitigon dawa yung makisarita kang ka, Carla. Nga maudit da ito Diego. Apay anas kan nga limod mo ti kadan anak ta. Gaputasan ko na kayat tiriribok. Takdirak ti amin. Siyak ti amata sikog mo. Isuad di mo kumaipaidam kanya. Lading itat, Diego. Gusto na. No ko na ang pay nga agsinubyan ta, kaputaadan anak ta. Nagbitot ka. Anya, Nalawag mo't nga tanti imbagakken ka. saan mo kadi kayat abaliwan dati mga barwanan? Buklin dati pamilyata. Pamilya? Amangan no saan mo nga amo ti sasawam? Saan asyak ti pamilya? Adda sa bali a pamilyam nga awan sa bali no saan ati asawam? Addan anak ta. Idinto tadinak maipaayan iti anak ni Mili. Pangaasim. Agpatinggan di tati amin. Apay, kayat mo kadi amabalod ta adwa? Kat agbanag to akakaasi ti ubing? Mapalod. Saan mo kadi nga amo? Amabalin na ta apabalod ti asawa. Napanunot mo kadi dayta. Carla, Usaram kumamit ti panunot mo. Saan lang aday tariknam ti pagturayam. Tadin tumapasamak ti kayat mo amapasamak ta addan asawa. kagurguran ako ni Mili. Nang runa ta naamuan na nga addan anak ta. Insinan akon, kat umadayo pa kidin. Lading itag. Nakaamiris ako. Kan saan ko akayat atong palbiag nga aglanguyak iti basol. Iso a pangasim. Palumpusan ako. Pangasimat. Kasi anak ko Carla. Siyak tarong Please. akasyam. Ipagpagapong laangan iti ubing. Subliyam ti asawam. Kat pasubliyam tinasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkit daw ka iti pamakawan kan ko ana. Kapo iti natagsan ang nagbasulam kan ko ana. Kan kang runaan ti amin.
Agkid daw ka, iti pamakawan ti Diyos. Unay na nagsakit. Di pa nang talikod kanyak ni Carla. Isut ka po na no apay akas di tinagbalagan ti relasyon mi nga kasama. Isut ka po na nagpasok ak. Gamapay at tinalikod ang naklatana. Ayan, dakiti karin ang orayan niya at mapaspasama ka. San kami agsita? Awang kadit karbangak. Amang iparik na iti pamatig ko, iti anak ko. Saan ko nga mo? No apay nga raaramidom na gito'y jelon. Nagsaya at kalaunay kanya. Carla, Mabalin ka di. Asab di nga mo na gito'y nga raaramida. Amang no, mairuamak at sapsapulit ton. sa anak nga gurura iti supapak dagiti nga aramidak. Pakaragsakak unay tagserbikin ka. Apay ka di nga raaramidam na gito'y akinaimbag kanya. Ganiti agbalin to nga anak ko, jelon. Gaputa. Ay ayatan ka, Carla. Jelon. Saan lang anasingad agayam tinangibilbilangak kan ka. Ngamkit di. Nalablabas pa ngam iti dayta. Nga maapay asyak. Amo magtanti ka sa saad ko. Adnan tulaw ti dayaw ko. Katatoy. Adtoy ti pamanagnak iti panaglawan ko iti managpasol nga ayat. Sipod pa'y Carla. Uray di san kayo pa'y nga agayan ayat. Wenno naadan iti managbasol a relasyon kin Diego. Iso akas taunay idi ti panang bagbagakken ka. Ngamin, saan ko akayat amay sagmak ka? Jelon. Ang nupay kasta. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ngagpapanadan bunga ti managbasol ng ayat asinangal yu adwa. Nagtanukit din day ta panagayat, Jelon. Sa anak amay kari iti day ta anasudi nga ayat mo. Saan ati napalabas ken kasasaad mo tilapat, Carla? Jelon. Wan, Carla. Talaga na sinaw. Kat ibagakken ka. Nakasagana ak amang ipaay itinagan ko. Itiipas ngay mo. Tapno dan tumabangunan na nga ama. Anya? Kat ibilang kunto ang nagtawad iti bukod ko adara. Nga ipatag ko akas pudpud nung anak ko. Ken kas iti panangipatag ken panagayat ko ken ka. Saan ka kumangagbalin amaag? Amok ama siya at kalaang kanya. Aduti sa bali dita. Saan asyak nga awanan may pagpanak na? No ay ayatom ti may sa atao. Saan adagita ti pagrukodan, Carla? Kat ulitag. Saan anapatag tinapalabas mo? Wenno kasasaad mo ita. Jelon. Kasta kadarisay ti panagayat ko ken ka, Carla. Tinapatag kanyak ita. Kit iso ti agdama. Iso nga ikanak kumay ti gundaway. Amang iparik na itinapod nung panagayat ko ken ka. Girl, I need you. I need
your love. Marikna ken makitak anapod nula unay ni Jarlon kadagiti imbagana ken ka anak ko. Ngam tatang, may isa maestro ni Jerlon. Professional. Saan danto nga tanga umsen ang mga sawa itikas kanyak? Apay ati sawan ti sabali ti panunutem anak ko. Tatang, Adda dita ni Jerlon anak kasagana amang awat iti amin maipapanken ka. Ken panagkunak, saan aday ta tinapatagken kwa na? Saan ati sawan ti sabali ngem ket di tirik na naken ka? mariribo ka na, tatang. No sakti maysa, awan makuna aparikot ken Jarlon. No adda matrik nam ken kwa na ikam iti gundaway. Amok asaan kanto nga agbabawi ang makiasawa ken kwa na anak ko. Anya pala timayam. Pinanawan ka lang arudan ije balay, imay ka pala dito'y. Pangasim. Ikanak ko may tigundaway. Saan ka ang mapanigil doon? Awan makalapod kanyak, Diego. San mo ka di akayat, anawaya kayo ni ti babaim? Taamok matlaang kat may sutiragsak mo. Agpata kayo na patig kanya. Ngamsan kang agdanag. Nagupod din ti amin kada kami kan Carla. Tapatsik ka di pa'y dayta? Ti among mama ti akpay laang kadagiti ibagpagam? Itapay ta dan anak yo. Saan ka di aday ta ti kinalkali ka gumam? Ti maaddaan iti anak? No kasta nga rod, ipamay samon ti panagayat mo iti kabit mo ken iti anak yo. Gusto na naman, anak ko. Awan pa'y turog ko. Naglaing ka nga sa amin. Gusto na na. Oh, apay adi mo mapasardan ta anak mo, Carla. Huwag nga rod, tatang. Alaan nyo man kit di. Sublatin nyo man kit dito, apuyo. Ay, nan. Ay. Makatulog ang pa'y kitin. Tortorogan apok la la la. Ay, sos apok. Makantaan lang ngayam ti kaya na. Ay, wala nyo man nga rod, tatang. Iridip ko labasit. Sige, iturog mo nga roday. Ipaidak iti indayon na numadamdama. La 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 la. Sino nga tati umay? Sika. Mapaling ka dito sa maraga. Ako ngayon, adawit ko para kada kayo iti anak ta. Nagkuna amang yag kakadagita. Pagribang timang tad sustinto at ubing. Ladingit. Kat pangaasim. Sardingan na ko man. Di na ko nariribukan pa. Pangaasim. Sardingan na ko man. Palubusan na ko man amaming pinsan. Carla. Saan ka kadi ang makauawat? Kunak adi na kong disturbuan. Gapatan anak ta. Adaga po na nga masidagakin ka. Kada... Ladingitak, Diego. Saan mo nga anak? Taadan sa baling nga amanan. Anya. Ladingitak. Yung atan kasukat mo dito'y puso.
May sa kalalaki. Anang ilalakan niya itilaksid tinasaam anapalapas ko. Ken awan sungsung bata na itibiyang. Sana mabalin nga da sa bali ang makaikot king kakarla. Saan ka di ako na ngay ayatan na? Wen, amom na ita. No kasta nga ron, no talaga ngay ayatan na. Rumbang nga ron nga ipaay mo ti pakaragsakak. Karla, Di naklapdan nga agayat iti lalaking ad-adda amay kari. Si waya-waya, saan kidi akasken kang addaan asawa. arik na pinatay na kon, iti dahito yung inaramid mo. Apay atin nalikodan na. Ayan dagiti karim, adinak do pulos talikodan. Ladingit. Ngamdakkel ti tubang day ta akari, ta saan kan anawaya. Tila ang may bagakan ka. Subliam ti asawa. Pasubliam ti sigod a kinaragsakyo. Numaaramid mo day ta. Naragsakak matan. Girl, I need you. I need your love. Agyamanak tapinat kamtikid daw ko apan nagsarita ta, Bro Jerlon. Anya ka diti ibagam kanya. Da kayo gayaman kan Carla. Wan, natulagan ti kalay sa amin iti mabiit. San kang nagtanag? San nasyak ti tubong niyo? Pakaragsakak da ito'y anamak. No niya di pakaragsakan ni Carla. Pakaragsakak matan. Ta inayat ko iti awan kasping na. Agyamanak ta inayat mo. Nga ore adan anak na. Awan parikot kanyak dayta. Ta di pay laang. Inayat kon ni Carla iti nalimat. Kanipatig mo to kumamat ti anak mi. Saan na nanaskan nga ibagam kanyak dayta. Inawat ko ni Carla. Ajak kinita ti kasasaad. When no naglabsan na. Saan kang agdanag? Ipatag ko timpas ngay na. Kat siyak to ti mabangunan ng ama na. Kat kuma. Saan na kami matan ariribukan pa'y? Jerlon. Pangaasim. Dento ko mamamuman ti ubing ti kinapudno. Sige, agyamanak. Italikon king kada kita gina. Saan na naskan nga ibagam kanyak? Tauray saan mo nga ibaga? Jak to ida, baybayan. Nukasta, saanan nga agbali ti pangadang mo. Saanan nanang? Kat di ka agdanag. Kanayo naktung umawag kada kayo. Iso Kahit ko lang ti makalipat iti bangungot iti biyak ko nanang. Ala anak ko. Noan niya't pakaragsakam. Iso ti aramidem. Nasakit man. Naskan nga awatik da ito ay apagbanagan ti biyak ko. Makuna na pa ayak itinagan ni ayat. Alaka tagan-anat ka nga rod, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Madaman ti kasarita Jerlon kan Carla. Sila siya kabalan ni matangan. Nagturungan ni Carla iti siyang taltana. Katadamod ijay amang uruoray ni Jerlon kan kuana.
Salamat piyat ti parokong ka. Naman niya nga ron. Dahil ang managbisan ko ang maipahikan Carla. Di mangikasarkan ko na. Saan kang tala Carla? Maudin na ito eh. Saan ka iton ariribukan nga gina? Saan mo ko mga ipaayan iti sa bali akay papanan? Nung malagip ko man ni Diego, Jelon, love. Aklon. Saan ko amaliklikan alagipan? Tadanay bati na kanyak arikwerdo si Tibiak. Amom tayta. Si Bibiak arikwerdo. Carla, Saan ka nga danak? Di na kaya tasawan nga dapay lang iti pusok ni Diego. Nalpasan anay ko pinday ta abanag. Ang gamin, si Kante na'y katalima. Carla, Awanan sa pulag kan ka. Taamok kan mariknak ti panagdungom kada kami nga gina. Awanin sa pulag pa. Numalaglagip ko man ni Diego. Awan sa bali agapuna. Carla, Ngami ka rin. Aramidag ti amin akabaalak amang lipat kan kuana amaming pinsan. sige. Naragsak ka kadimot lang iti dinak, Carla. Uwan. Diyak may ladawan. Ada ibagakan ka. Diyak ka mo. Noon niya timakunami ti daytoy. Anya dayta? Kagap-gapok lang iti klinika ni Doktora Meji Kamba. Ha? Apay? Ada ka di marikrik nam iti bagim? Apay adi mo ibagbaga kanyak? Saan ka ngagdana? Saan asakit daytoy? Ngumkit di. Agdadag sana. Anya? Agpaiso, Carla? Aginaw kan? Uwan. Dua na bulan. Kat kuma. Saan to nga agbaliw ti panangipatag mo kin Ronald? Mangnamnama ka. Saan to Apollo, sweetheart? Agyaman. Maragsakan ako unay. Ad-adamanin nga ayatan ka iti dayta kinasayaan mo. Gaputa si katipuon tibiyag ko, Carla. Da kayo ti inspirasyon ko nga agi ina. Narabyan tamanan, partner. Ang mga nogera patani manan na sumangpet ka. Dahil nga ron ti parikot, partner. Sigurado lakit di nga paan nakamanan ni Trina. Maumakon, Mel. Anya, ang awan mo ti mabalin ta nagkasar kayo. Wen, nga madumot ita tinagkasar nga agsisina. Sa bagay mo't di ah. Kunada, saan na garantiya ti kasar tapno saan nga agsina ti agasawa. Ngam, ado ti makagapo, wen no rason. Nga oray nagkasar dagiti agasawa, ken nagarbu pa'y akasar, agsina damot laeng. Isumet. Tauri anyat aramita, partner. Diyak nga isuro ti pusok nga agayat kan Trina. Partner, Amumat no kasuna nag-asawa kami. Nagkasar kami against my will. wen nga rod. Ne, asidogan ti balay mi. Amangan no mailabusak. Arnya man ang di mapaspasamak yung gaya, Trina. Gas ka na sana makana kabusa. Ni Randy, Papa. Rabiin nga maun pailaan. Hurayang ma. Ang mga nung nag-overtime man. Agdua-dua akon, Papa.
Anya? Ama ano sa balit yung overtime na? Trina. Sana mabalin kanyak. Iya. Saan mo ko maunay ngay uyungan ti asawam? Tamangan no maumakit panawan na. Anya? Ha, na itatis dinararaminan, ta makapataya. Trina, nagdakis lakit din ti aramid mo. Nagdaniyak na ipitan. Nagkapuam, Natural. Iti ko construction site. Sa dinupay ko ma. di ko namkit di. Napan ka nagbabae. Anya man ang data ibagbagam si Katrina. Talaga ka di agas tamlatan. Anya, kasto ya. Dahil talagim imon ti amom. Anya ti amok ngay. Pagpadasam ti manglo ko kanya. Sumartin ka man. Ambangan no. Oh? Apa di mo ituloy? Nung sa anak lang ata ang makapagtipal. Ang mga numati. Matibab na, kasta? Sige, sige, padasam ta makitam. Ay na. Diyak to lang atan makapagtipal nga agpaiso. Panawan ka man langan. Buisit ganit kas to abiyagan. Rumarak man langan. Hoy, Randy! Papanam! Iyan, Bierno! Randy! Nakitang kinapasamak. Di husto jay kunak. Papa, Nabambanog yay tao ngam ungeti pasabat mo. Kasano ang masursuro na kangayatan no kasta? iso ti kanunungan nyo? Kanunungan nyo, di nalaing nga lalaki? Sikati anak ko ngam maditaramin mo. Saan ko akanunungan ng runa ket namwa kon di kinapod no? Papa, Asaan na ni Randy ti amat asikog mo? ako Isu, ano di mo baliwan ti tratom keng kuana? San nga dayo apanawan na kako nakapanan? Ipakita ngay ayatem ti asawam. San kit di aday tala mga paking kuana ti amom nga ramidan. Apay nga inawis tak man nandito yung resto bar, partner. Kaya't ko lang tagpalabas iti oras, partner. Siguro, nagapa kayo manan kinitrina niya. Nasa uman. Talaga na uma akon. Dahil tanti dakas na, partner. Ang ano sa mun Anya nga rod ngay, kat asawang matan. Basta, masikog pa yan. Bunga ti panang loko na kanyak. Isuda iti amana. Asaan adimngag iti panawag ko. Maawatan ka, partner. Inalhilaw na klaang ni Trina. Kaya't nala nga maalangan ti dayaw na. Dahil tamot tirikat na ita. Agdabunan ng tisikognay. Idi agkasar kami adi na oras. Gapo iti panang pikot na kanyak. Sumangkaotromat ti amana. At yun ti order yun, sir. Thank you. Thank you, miss. Ay, abandak lang na dapat order yun. Excuse me. Among partner. Uray asino siguro. Uray kasano ti anos mo. Lukas di ti asawa. Maawatan ka mo't kit di, partner. Gamti kang runaan laong na adyak kinayat. Iso ti panang loko na kanyak. Dinagtakop niyak. Sa bagay, uri asino mo't nga ta. Kat ti dakas na launay. Isupay ti adaganas na ang mga apakanyak. Masaludsod ko man, partner. Asino talaga ti ama ti sikog na, no saan asika? Saan ko nga mo? Tanagduduma mat alalaki ti kakuy-kuyog na idi, partner. Girl, I need you. I need
Sigurado na bartek man ano sumangkat. Katamang ano parbangon to pa yan. Di napatasan tiyag babae. Tiyag ipanlupas. Ang baso kamat kiti. Ti amok kat masursuro na kaayatan ni Ranti. Saan mat kaya? Manupulanan nga kasawa kami. Saan kami pa yan nagkaturog? Titilangan rabi eh. Nagpada kami nakainom, may ti resto bar. Intulod na kiti balay. Katimbis na nagkawit. Tiyak pinalubusan. Napasamak ti makon ko na asyat kan wedding. Tiyak namnaman na kasti ti pagpanaakan ti amin. Ulos sa san anaya si Digtrik na nakanyak. Nasakit pinakam na. Iti panang pikot ko kankwana. Gusto mo't kidi ni Papa. Imbes nga apaak. Saya atak ko mati magilangan kankwana. Ipakita ko mamat nga agayatak kankwana kas asawa. Ay, himaya anak. Nagsapa kamat anag reeng. Itindo ta, parbangon sa itay sumangpat kan. Ada klasik nanang. Kan madama ti exams mi. Iso asumrekak. Ay, saan ka kadi amarigatan, anak ko? Agtrabaho ka iti rabi. Kalpasan na, agaadal ka iti aldaw. Saan da ka pakadanagan nanang? Kabailak da ito'y. Anak ko, Kan may sa, adapay mo to oras ko maturog no madamdama. Kan 2 oras lang mati klasik. iso Kan uwan gayam nanang. Adatay agas yung ginatang ko. anak ko. Kay tapay ti may sa pagparikuta. Ti may gatang iti agas ko. Saan aparikot day ta? Tinapatag. Katagimbag kayo pa'y. Kasla, kumarkarumot ti sakit ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama nanang? Kan di tay kumaliwayan kag kararak. Anak ko, Agkararag kayo Saan laang asyak tag karkararag? uwan, anak ko. Kasta tar aramidag. Iso adi kay kumamapukawan itinamnama. Dakal ti kaasi ti apo. Tulungan niyo kumamat ti pagiyo. Uwan, anak. Kan agyaman unay kan boss, ta maawatan nak. Nangruna no kidawag ti masapa pa nagawid ko, no awanan customer kan parbangonan. Dayawag mo ti kinaanos ti amom iti dayjay aresto bar, anak. Wan nanang, Kan aganat ka iti panagawid mo. Kan dagiti customeryo ijay. Abang ano adamang bastos ken ka. awan nanang. Kan ada security guard mi, kan dagiti bouncer. Papa, ayan ni Randy. Napanon na. Di pa'y namigatan. Siguro, sinambot na tinamigat iti ang babae na. Amok, Papa. Ada babae na. Sagbay nga agsaw kay ti kasta. Kumadamagam di tabagim no anya ti kapu na anaramid na wino maaramid na ti kasta. Oh, apay nga may nakasjay tinaramid mo. Saan matgayam nga iso tinakasigugking ka? Papa, diyak kayat nga ong tandak naon maibagak nga ama ti sikog ko. Nuambok na kumakas na, saan kayo ang pinagkasarin eh? Papa,
No dimngagak ko mga rod iti palawag ni Randy. Isungad damat basol ko. Nalpasan, Papa. Wan, ngamtim ako na. No kayat mo amaayat na ka. Ken mapunas ti sakit tinakam na di panang pikot mo kingwana. Surwam tagsirbi kingwana ka sa sawa. San kiti asikapay ti adaganas na ngagluksaw wendo mga pakingwana. Masurunak gamin. Dahil ket ti madikin ka. Dahil kinatangkan ti ulom, tinakal-alaam iti dayta problema ita. Ita imbis asayatem, si kapay ti adaganas na ngaglukluksaw. Sino mo ti sana makaluksaw, Papa? Oh, Di mo ti bilbilang nga asawa. takim basol ko ma. Naguri ka man. Asino ka dingag paiso di nakasikugin ka? Kuha, Papa. Sa dino tayan na? Diyan ka mo, Papa. Tasibon na mo na nagsikugak. Saan na nagpakita di ako ng bay na lalaki? Kasi tinakunag. Daitan tinalalam ka pwede kinatanggan ti ulom. Saan ka atimngag iti pambagbaga? Imbis anagadal tinararamid mo, nagbalbalog. Bimbaba, yan ka pa karod. Di na ko man sermonan, Papa. Ulitag. Saya atem ti aramid mo. No di mo kaya't apanawan na ka ni Randy. Girl, I need you. I need your love. Hey, kakadwa! Bili na tayo pa eh! Oh, anya partner. Anya ti madamag. May ipapanitian niya. Da kayo kini Trina ah. Anya kumatnam na maamngay. Dajay, nakasapsapa akapimana medya balay. Anya? Wen nago. Awan siguron ti talina ay wano ornos mingagasawa. Sus, dahitan ah. Wen, sipod na mo ka masikugan. Kanagdua bulan gaya man tininawan na. Ngam makalawas kami lang. Pulusan. Ad-addan anapukaw ti ganas ko kankwana. Amok. Uri na kainom ka. Nariknam. No sikat tinakaunawan no saan. Amok. Nasimbang pa lang ti isip ko idi pare. Ngam apay ajak na pagkadkadan. Anya? Anya nga min ayat tinapasamak. Inasibay ko ngayon sirak iti silid na. Takas taunay ti bartak na. Kan may saan na makapag na. Nasyanak idikan ko na. Kat dita. Di na kun pinalubusan pa. Narugso ni Trina. Kat diya ako nasarkadan tirignak. Napintas ti pamagina. Gapulang iti sakit tinakam mo, iti panangisina ni Kailikeng ka. Takinay kayat na tinapan ni Jay London. Mas pinili na ti arapap na ng ti relasyon nyo. Iso anasumok mo ti simsimrik iti resto bar. Amumat asaan na kasanger. Nagpalpalabas sa langit ti oras. Tapno maiwagsak ko ti sakit tinakam ko. Ket di tamot tan anasarakam ni Trina. Ngagsapsapol iti mga langon kenkwana. Wen. Agbali na kabiktima. Gapo iti amak na apatayan. Wen no laksidan dagiti naganak kenkwana. Agbiro kiti sa bali a pamuspusan. Ket sikapay mo't anasingpet a tao tinatungpungan na. Wen garot, ago. Iso ajak amuno niya ti pagbanagan mi. Ang sa bagay, kung nadagiti daduma, papel laang ti marriage contract.
Ngam saan agarantiya iti agasawa tapno saan da nga agsina. Ngem no kumaay-ayatak ni Trina. Ibilang ko, sagrado, deta akalay sa pariago. Ngem amkan na kumamat ti pagrebangan na kas asawa. Saan kit di abog kaw ti ipasabat na kanyak. Mabalin na masursuro nakmatla nga ayatan. Ay, no adda balasubas a lalaki, addamat babae, ag-asom day nga inaramid na, dinadaal na tibiyag mo. Iso nga oray inton ka man. Pulos siguro ajak tumaayat. Sa di numanan di babanam, Adala pa panak, papa. di ka lagsardeng di ti balay. Kasalangarunan di kasasaan mo. Anya ko ma. Dakilan di dyan mo. Kasanon numapiktaran ta sigog mo. Buisit kiti ti kastoy. No apay kiti ajak pala pinaragrag. Ano? Ay, Diyos ko, anya dahi ka nasasawa manak ko. No sanak lang nga nagbutang iti mabalin nga aramidan nyo kanyak no maamuan nyo amasiko ka kidi. Tawan mo't mangikasar kanyak. Pinaragrag ko la kuman. Sumardeng kan. Ipas ngay mo dahi ta. Ket no saan mo akayat apadakalen. Da kami ti mga iwan kenkwana. Sa di numanan di babanam si Katrina. Adala pa panak, papa. Di ka lagsarsardeng di ti balay. Kasta lang arudan ti kasasahan mo. Anya ko ma. Dakilan ti tiyan mo. Kasanon numaapiktaran ta si kugmo. Buisit kiti ti kastoy. No apay kiti ajak pala pinaragrag iti. Anya? Ay, Diyos ko. Anya dahi tan asasawa manak ko. No sanak lang nga nagbutang iti iti mabalin nga aramidan nyo kanyak. No maamuan nyo amasikogak ngawan mo't mangikasar kanyak. Pinaragrag ko la kuman. Sumardeng kan. Ipas ngay mo dahi ta. Ket no saan mo akayat apadaklen. Da kami ti mga iwan kenkwana. Adamo ti katulong. Ket no masapul ang mga laki ti talaga ang mga iwan. Aramidak. Da kayo ti makamo. Dahil tinang dadali ti biyak ko. San mo apabasulan dahi datawan basol na? Sikakit diya! Apay ang nagtalagkay ti dayaan ang sikuking ka? Anyat mabalin ko. Amok ayalo ko, nak. Apay nga bin... Papa, sanda ko man na si Diron Pay. Amom ka di. Nagdakkel apakaibabainan ko mati pamilya tayo no di nakaingkasar ni Randy. Amok! Nga buisit mat na dyan lalaki. San mo ang mababalaw? Tasan na kamot ngay ayatan? Damo lang nga nagkita kayo, impay mo ti amin mo kingkwar. Ayat mo lang nga malangon ti dayaw mo. Asan ka nga ka nakabalasang? Isu arumbeng nga giyaman ka kingkwana, kat san arumbeng nga kaapahan. Basta, masurunag kan kwa na iti di na pa nangikaskaso kanyak. Katsan lang agbidto na mangisukat kanyak. Adeta ka manin. Agipang takamanin Basta, ako na. papa. Nasursuro ko na inayat ni Randy. Kat nadapanggap na amang isukat kanyak. Patayak ida. Iti babae na. Maya anak, rumor ka din. Wana nang, makamukay lang kumanyag tumarka dagiti agas yo, ha? Wan, anak ko. Agan anos kay ko malang. San abale? Basit langan apanaganos. Agturpusak to niti kursok nga information technology. Maudin da ito si Miss Trek nanang. Ay, anak, pasensya ka na. Nagsakitak batan. San ka una yan ang matulungan? Wan, maawatan kayo. Kat agyaman nak, tauray na bayaganak iti panagadal ko. Malpas kong tumatan. Kat agyaman akmat iti Diyos, tauray awanan day di tatang mo. Kat na ituloy ka a pinagadal.
Ken inkarigatam ti agadal sa agtrabaho kapay. Kasapulan Kat no makaturposak, sa anak tumatan nga agtrabaho iti pagtrab-trabawak. Anak ko, Ngamin, saan amaliklikan? Adalata dagiti na bartek no kwa, bastos. ha? Panagkit-kita da kadagiti agtrab-trabaho ijay kat lalakain a babae. Nasaya at nga rod makaturpos kan anak ko. Ken makabirok kan tumatan iti mas disente at trabaho. Wala nang. Kat no makaturpos kan. Ay, oray, makayak tumatan. Anya? Nanang, di kay kumagsarita iti kasta. Kaya't yu asawan, panawan dakton ngagmaymaysa. Saan tayo at ang ngaltibiyag tayo anak? Ken adda na ituding agasa ti tunggal tao. No dumtengan ti kadeng ko, awan maaramidan tayo. Saan tayo amatumngar ti pagayatan ti apo? Pangaasi yun, nanang. Saan kayo kumamat ngagsarita iti kasta? Patpatgan kayo unay-unay. Kasano akpayan no awan kayon? Iso pangaasi yun. Di kay kumamat agsarita iti kasta, nanang. Girl, I need you. I need your love. Nalpas gaman ti oras taglalab singer da partner. May isang nga oras day jay ng agkanta, ganagina na. Iso nga, agpatukar da pa'y laeng. Oh. Anya ti kasla al-alingagam, partner. Uy, Randy. Nagpintas ti melody da ita kanta. Ang kasla madimat dagiti lyrics na. Anya? When, dandani ka na yun ka mga dita kanta. Tunggal umay ta dito eh. Ngamjak la unay kaskaso. Ang napintas ti melody na. Uray siyak. Sa anak unay ngamin, mahilig iti kanta, partner. Dadlaw ko nga ran. Iso sa anak ka pamilyar kadag iti kanta. Malagip ko ni Kyle. Kinaykayat na ti madayo. Ket sinurot na ti arapaap na. Ngayon relasyon mi. Ay sus, aday ta kamanan, partner. Masapol alipato munti na palabas. Ato di tati, aday o maikarikin ka. Sangkit di ani Kylie. Panawanan, tatno ag-move on ka. Wen, partner. Aramita ka ita. Sir, at ko interview ako nito. Agyaman kami miss. Welcome, sir. O sige, ayaban na lang yung dapat order mo. At dapat yung sa bali at sige. Okay. Oh. Partner. Unay dahi ta na panang pasurot ng iti waitress. Nagpintas namin, partner. Kan langana tinauma. Anyan. Saan ka di? Maddaw ko magkit di. Partner, saan ta pumanaw? Aging ka, ajak mamam mo. Anya? Talagasi ka. Awan kahilig-hilig mo iti chicks. Agtal na ka, mamat. Ito laang mat anaawis ti imatang ko iti babae, Oh, mama, di ka mat.
Alakin din, ito ulit ang tiyagin na. Sige. Kaya't kuti maturag ang dagos, apaman ang makasangpot at ijibay. Ito na ang araw na Agyaman ak. Saan una yan anak karo ti uyik ko? Saan ak una yan nakulkulan? Naimbaglaang tagimatang ti anak ko iti agas ko. Maasyanak pa iti anak ko. Nasimpet launay. Katsa, sapay la kumaapo. Taag nanayon at tarabaya. Tanong makaturpos matan. Amok amarigrigatanan. Ngambarang agtultuloy ti panagimbag ko. Kat matulunga nga uri ti agpailaang kada kami dito'y balay. Anya ka ding agpaiso ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo si Katrina. Apay ka di pa kasi kurantak, Papa. Naimbag ko mano saan ka ang masikog agasta. Saan mo ka ding ambo ang maapiktaran ti sikog mo? Bibiyang ko. Trina! Dahito iti nagdadala ti biyak ko. Sana ko maakastoy na sana gapoy ti dahito. Kunak met asan mo apabasulan dayda. Tabunga ti kinasukir mo nga na tangken ulo. Pay antak ko malaang amin. Kasta lang arudim tinagbanakam na tangken pay lang ti ulom. Masirip ka mo ti kunak. Isartin mo na dan. Oh, Shit, di Papa. hindi ah. Aglablabas kam. Wan, tinagdinggam. Kaya ko, ipatandak ko ba? Talaga ka di akis tamlatan. Awan na sayar nga raramidam. Among ama si Goga. Saan ka amapawilan nga ginumiti arak? Kanya nga rin karamidag, Papa. Maragsakan na ka din, kasi kasasaan ko. Aking basol kumasyak. Trina, awan pa basulam. Tasaan ka nagkurang iti pamagbagagin ka. Kisit kiti ti kastebiag. Di pa lang kami maraglag da ito eh. Agbuting ka kumaitikas tang ibagbagam. Kisit na talaga! Tangken ulum at raka. No saan lang at ta makapagdapal. Makabil ka. Girl, I need you. I need your love. Narabiyang ka mo na si Mang Badrandi iyo. Sorry, Papa. Ang nagawis kami ni Ago, nagtagay kami basit, apangikat iti bandog. Okay. Maawatan ka. Nigayam, Trina. Itaman pa di nak inuray, kan pasabtan iti ariwawa. Kasano amadanon mo dito'y salas kat nabartag. Kasta ka di. Hmm. Sorry, Papa. Amok, di pa karagsakan ti mapaspasamak ka kami. Wan. Awan palimod kanya. Sorry mat, iho. Dakal mo ti basol ko ta saan ka dinanggagitiwin no impakag. Saan tayo na may sublipe ti amin, Papa? Dalpason. Dispensarem ko ma. Mawatang ka.
Naladawan ni di mamuhak asan gay masikat ti amat ti sikog ni Trina. Kas itinakunak, Papa. Alpasen. Kat saan tayo na may subli pa tinapalapas? Ngam, lading itak mata, jak may suro ti pusok na agayat kan Trina. Kanadamat basol ko, tanakainom magmat idi. Kat saan ko nalabanan ti panang sulisog kanyak ni Trina. Nailuyo sak matlaang itiriknak kas lalaki. Sapa ka mada nakariing, Randy, ho? Wan Papa, at na ngamin breakfast meeting ko. Uno, likliklikam lang akasarita ni Trina. Awan matrumbang nga pagsaritaan mi, Papa. Tabog kaw tumat lang ti agadukan kwa na. Randy, Iso alabing itak no jak maya sa dagtarit kan kwa na. kinapudno na kanayon ko abagbagaan. Kat siya kung dagpakpakasi, kan makisarsalita king kaiho. Pakawanam ko man ni Trina. No ita, Papa, saan ko ama ikari? Ngamin, dakkel apa ng loko ti inaramid na kanyak. Nasakit yulok, Papa. Rimor ka din ni Randy ti kwarto na. San lang iti kwarto na, napanpay kit din. Anya? Ada ka no breakfast meeting na. Kat namati kayo, Mat? Di ko nayo kit di, nasapa na pan iti kabit na, kat ijay amamigat. Ta sigurado ka? Anya nga ti ka po na nakasapsapa. No sana kasta. Ay na Trina iya, agbalbaliw ka kuman. Tangay sikat tinagbitot ko nakmanan. Sikat ti mangipakita iti nasaya at kangkuana. Bareng agbaliw tirignana. Ket masursuro na kamot lang ngayatan. San kumati kinatanggan ti ulom ti pagariyam. Maya anak, nalpas ka din ti klase. Wan nanang, kat adaginatang ko pansit. Mangan kayon. Katsi ka anak ko. Nabsugak pay. Sige Tay agas yun, nagtumar kayon. Wan, di na ko mapakadanagan. Ay, so maturugak man pay nanang. At daman sarek ko no madamdama. Sige anak ko, aginana ka man. Amang ano si kamot ti agsakit. Wan nanang, didak pa kadanagan. Oray no, medyo marigatan nak. Kabailak da itoy. At kahit ko aton oyan, oray kasano arigat. Anadamat tabagim anak ko. Amang ano, agsakit kamot kit di. Nakakaasi ti anak ko. Yak man na matulungan. Anong kiti? May nainayo nakpay akros. Gapo iti sakit ko. Ay, nagbayag mat ngamin ti panagimbag ko. No maimbaga nakla kumamat, makatulong at kangkuana. Nagrigat lakit din aya apo, nakurapay kan kastoy nga adaan anayan na.
Uray ko man saan asiminan ti amana. Ay, imun unamat ngaminan. Naladaw ka ngayon may dito'y site Wen, di magasak pa nga may pesto. Tadadagiti na si kasok anaskan nga maorder na materyales. Iso kunak no nagapa kayo manan kin ni Trina. Nakaturog pa iti pamanawak. Kat nakaturogan di sumang patak. Tanabartek ka no. Iso kunak man. Agasom dayta. Agbarbardak, idinto ta masikog. Ulaw nga rod. Wan gayam pare. Agkurang tilandok tayo at 10mm kan 16mm. Naka-order akon. Isang paday tatistak si hardware. Day tati pagbilibakken ka, partner. Agasom, saan mo aparikot ni materyales? Doble kabig ka. Kukam ti hardware when no construction supply. Kan, si kapay ti kontraktor. Pare, Nagbaligi kan iti business kan karir mo. Kas civil engineer kan negosyante, partner. Ang may salaang ti saan mo na pagbaligyan. Ti love life mo. nasaan mong ipalagip dahil kanyak? Kakaiso ng inot na ililiwag kundi napasama kada kami kini Kylie. Wan, makitak mat. Ngam adalat ti kadagsanan aparikot mo. Ni Trina. Kaya't mo asawan, partner. Ago pertamanan ditoy. Sikaan yung makaduanak, ang amno saan, mabalin naklata matapanawan dito eh. Saan mo kumaadadaalan ti biyag mo? Gapulang itinapasamak. Nalabit. Saan pa'y adimtang tinaikari ng ayat parakin ka, partner? Tsaka mo aga, ngema mo, kasla akla na ilunod itinagan ni Ayat. Anya? Kayat ko amalahadawak basit nga agawid. Tapno nakaturog dun ni Trina, when no nabartekan.